tsamaye man. Askis. Ngola mabitso ba basadi mo dipampiring a re rest in peace ebe basadi ba hlokafala. Yini la ithela yona? Izinto zakhe maybe. Angifuni umuntu yongena la. Ireason kusuka kuyini ntomdala ngani lo ifihlayo. Tami I've dated you for almost a year. But I understand why ungazofuna into bana ndingene ezivumeni zakho wena. Funi isibheki, funi isibheki. Uzonibetha phambi kwa-TV. Good. Awoko wena ablack everything. Mamela into ongayazi mina ngumuntu omthandazo ngepasta, ngiyaqoqa into zami. Pastor wayisozo. Them black nje i-black color. Ayikho enye ikhala. Namanje ngiyakutshela ukuthi lapha sizomthola khona sizomthola agqoke star black. Uhleze uyangena. Every hour. Ayisebenza nenyoka wena. Bheka ye, nayi. 3.5 cithe ungena manje. Usisi akangeni kule wamkhukhulo wakho ngale. Why? Ngifuna ukunderstand why. Akho umuntu ongenayo. Nalabantu abahlala la endlini. Why? Akho umuntu ongenayo. Okay, sifuna isikhiya ke siyobona. Amatswayile. Thina libathu babontate basacrifice kabasadi. Ungothi rest in peace libitso la motho wa mme a kena le pension ya ngwana monyane. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got today, and that's exactly about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, what's game but let's subscribe, ibile le share the videos on. I care about ke le jeudi se ka go Instagram le go TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby. Ke go paleng lateleng batho ba baholo le go Facebook ke Lady Blue yes baby. Batho ba baholo ke kope ke le kope hape ke le tshetse ka ntho e ya pocket broker. Ke le jeudi se batho ba baholo ka re ke a kopa ha ke qala ke tsa di promotion tsa pocket broker. Sorry batho ba baholo le ska feta wa fast forward sheba go Lady Blue bua ka eng if le wena batho ba trader kapa batho ithutisa gore trading e sebetsa jwang kena mo video e ya ka promotion e ke dulang ke etsa o tlo gona go ithutisa hantle ha ba tlo etsa di sentenyana di etsa jwang batho ba baholo today ke ngolo ski Ospindi ke tlo mo joina no o na le Gucci ska ha ke mo joina ke batla a ntse gore mathata ha ekeng so pele ke fesa nako kopo eme hanyane o ska move ke buele Ospindi yes baby motho mo le ka siyaphila sisunjani nami ngiyaphila siswami inkosi yami bengisacela nje siswami utshela ama viewers we-Street Channel ukuthi wena ngegama ubani nokuthi wawusibhalele today. Igama lami ndinguphindi engihlala apha ePalm Spring. Sis Blue ndinengxaki ne-boyfriend yami uThami. So ndihlangane naye ubhuti I think last year around June July. Yeah. I think it's 10 to 11 months now. Yes. So ubhuti andixelele ndoba umfazi wakhe wasweleka. Usweleke last year. Apparently umfazi wakhe usweleke last year ngo-March. Okay, hayi kumnandi ko relationships yaqhubeka kahle ubhuti akasebenzi but uyanprovide kahle nje. Ayikho into enikhala ngayo. Unemali but ke ngoku umbuzo benikade ndinawo ba lo mfana lona akasebenzi but unemali. Not a single day avuka athi uye emsebenzini okanye athetha ngama-business. Yeah. But imali unayo. So ke ngoku into estrange eyenzekayo kule relationship. Kukho umkhukhu apha hlala khona ngaphandle. So ebusuku unamaxesha ndithi xa ndivuka hayibo andimboni umuntu. Uzawungena mhlambi after ixesha elithile xa ndimbuza ungena sebandani xa ndibuze babe uvelaphi athi hayi bendilapha ngaphandle emkhukhweni bendisayophahla. So unalento yobana lo mkhukhu indawo onarisha kuyo umfazi wakhe. I'm not allowed noba ndingene. Yes, akafuni ndingene. And enye into endiye ndayiqaphela ngayo uhleze enxiba into ezimnyama. Udressa all black. And then ndiye ndaba pregnant I think after 6 months sihlangene. Ndaluza isusu ngendlela nje ningayiqondiyo. So into ke ngoku evele yandenza into ba manibe neqhala ndize kuwe and andikwazi uthetha naye because ungumuntu ophansi and xa uthetha into esecaleni uyakwata uyabona ndiyamoyika. Yeah. So I think bekuyizo lelinye aphume ke andishiye endlini ndiqonda hayi make ndinyonyobe ndiyojonga kulo mkhukhu uba yinto le ingaka khange lisixo nyani lisifumane xa ndifika kulo mkhukhu hayi akho nto ikrokisayo ndiqonda hayi mandikline xa ndithi phantsi komatrasi ndilungisa ibhedi namashiti waphuma iphepha elibhalwe igama lomfazi wakhe. Sometimes everything is going normally until suddenly a situation happens that we are not prepared for. Your phone stops turning on or you receive a message, payment reminder for today, and you realize you need money right now.
He opens his bank card and realizes it's not enough. And at the moment, stress appears. What to do next? And then he remembers that he has Pocket Broker, a trade bonus, a feature that increases the starting deposit and allows access to more trading opportunities. He makes his first trades, follows the charts, and makes decisions directly in the app. The balance grows, and he starts to feel that the situation is under control. And even without Altrade, you can use the social trading community and copy trades from experienced users. Withdrawals are fast and convenient, directly in the app, without unnecessary complications. And in the end, he solves his problem, repairs the phone, covers the payment, or handles an agent expense. Want to have a financial backup for emergency situations? Try Pocket Broker. Use promo code JOURNAL-May6 and get a bonus on your first deposit. Libhale rest in peace. Libhale i-date ethi 15 March. And ile date umfazi wakhe wasweleka ngayo. Ndithi ndisothuswa yileyo nalelinye iphepha kubhalwe elami igama. Elakho libhale nini date? Libhalwe into yobana ndiyacinga into yoba inoba nami ndizawufake ngoku. Uba elakho belibhale kuphi? Libhaliwe phaa kwagqiba kwabhala urest in peace nge-16 kaJulayi. You, my sis. Ngoku ndiqonda uba le nto ayifuna into yoba mandiyihlale phantsi as much as uba ndimoyika umqondo but anohlala nje ndilaa nendoda endingayazi uba inoba ihlose ntoni ngam mhlawumbi uzandibulala kwazi bani. So sisi wena uthi uthandane nalo bhuti after 3 months. Yes, after 3 months makaqeda ukusweleka. Nihlangane kuphi nalo bhuti? Sahlangana emall. Sahlangana emall esithi uyothenga igrocery for abantwana bakhe and apparently lo mfana lona unendawo ahlala kuyo indlu yakhe eseRamsey but andikaze ndaya. Mna undihlalisa nje kule ndlu yakhe le ilapha elokishini. Andikaze ndaya kwindlu yakhe eseRamsey so andinoba mhlambi kuhlala abantwana mhlamba kakabikho ready unintroduce abantwaneni. So into endiphambanisa ikoku loba igama lam ndifuna ntoni phantsi komatrasi. Abazali bakhe uyabazibona uke wakumithisa mhlawumbe abazali bakhe? Andiyazi ifamily yakhe ndazi yena qha uyatsho ba unaba abantwana but abantwana bakhe andikababona. So mina sisi ngiyayibona lento yonke into engistressayo ukuthi wena uthi kulo bhuti lo batho ba holo kuba lutlwe ngitho ekuyaqala salele nna utlwa motho a re yena o thola le boyfriend itse a o tlina ka mori ya boyfriend a thola pampiri tlasa mosamo engotseng rest in peace batho ba utlwa ntho ehloko jwang pampiri engotseng rest in peace ingotse letsatsi le mosadi wa hlokang facing ka lona itse a re ntsa search a bona le lebitso la hae hape le ngotse re yena ka July o tlo hlokafala batho ba holo kuba le kateng di boyfriend di abulayana so sizothini sisi lento uze wa bomconfront andikaze confront that is why ndize kuni uba ndizocela uncedo nindikhaphe ndiye kuye akachazi ba yintoni lento abhala amagama wethu phansi komatrasi abhala rest in peace. So wena uthi nje next month uyashona next month usho kanjani? Uthi ukuthi mina ndishikelwe yi2 months qha. Yo khawucinge ke ndinomntana Blue angengowakhe uhlala ekhaya lomntana ngoku xa ndizothi ndijola neboyfriend kanti yona ithwala ngabafazi because okokuqala ndizibuza uba imali lingako ithatha phi akasebenzi akana business uswelekelwe ngumfazi. What if uhambe ngena ku relationship for uba makamane ethwala esondla lento yakhe kumanje mina ndaluza umntana isusu sam saphuma ndina 4 months pregnant saphuma isisu. Kwakwenzekalani ubone nje kwenzekalani? Ndavele nje ndagula ndaba nama cramps ndaphuma ndableeda xa sifika eclinic wanthatha wanseclinic asifika eclinic kwathiwa isisu sichithekile and wayepholile yathi hayi don't worry baby we still have a chance to make another one. Angena stress ukuthi umntana uswelekile akhe yena into ayifuna yena nje ukuthi lo ubusy ngoku uthi baby mamele senze omnye umntwana so ngicela ukukubuza ke umcine nini after lento ukuthi ubona igama lakho phansi kwe lintras phansi komqamelo wakhe libhale rest in peace ukuthi wena uyashona after umcine nini kumbona? Ngicina izolo bengivuka lapha izolo. So today uyasho ukuthi njengoba usifikise la ukho awuhleze khona oma kushilo uhleze khona uphuma nje ondimaka ye mall omhlamba kaye komnye umngani wakhe nje ngicela ukukubuza ke umuntu ongazi abangani bakhe bayakwazi bayangazi abangani bakhe abantu abanjani mababhekile hayi ngabantu aba-right yebahamba ngemoto ezinkulu nabo nje but istory sabo ngeke ngithi. You mentioned something nge-all black into engifuna ukuzibuza nanoma alala ugqoka i-black noma ugqoka unalento engathi impurampura end ugqoka lento end my sis engathi impurampura and then during the day he all wears black. Mina ngiyayenza washing yakhe
izonke so ulala nempurampuka eblack ulala nalo bhuti agcoka impurampuka eblack embedeni but angithi uyazi uthando lunjani iblue la mampurampuka wakhe amampurampuka amaningi noma uyawatshintsha I think una 5 of them black nje i-black All color black ayikho enye ikhala namanje ngiyakutshela ukuthi lapha sizomthola khona sizomthola agqoke star black uhleze ku batho ba baholo ke sale re fihlile mo ke kopa o khapha maisisi mona re kene mo ha boyfriend ya hae hobane ntho tse o sa ntjetsang tsona nna ke utlwa dintshosa ke o se ba re jwetsa gore boyfriend ya hae o robala ka all black a boyfriend ya hae na le mpurampura ko ntho ka ngathi dressa ngithi nka khona ilento ende ngathi yama-slums ya o tena ntho o robala ka ntho e black nje ha ona diaparo tse ding tsa tenang o tena color black so ke batla gore ke kene le maisisi re botse gore my brother bothata ke eng o tena color black o bo qetela ngola le lebitso la mosadi wa ha o tla sa le ntrase hore yena o tla hloka fala next month batho ba baholo my sis ngicela siye please hayi masimo jo sisi yazi mina la relationship sisi ngathi umuntu ukuthi ngeke usukumazi umuntu ukuthi uphuma phi kunjani kodwa yo sisi ezinye emanyaleni ngalamadoda xolele yo sisi wami wa uthi amagama ndiwafuna okay manje lana uhlala ngapha uhlala apha endlini kuloko amaneza angafuni uba ndingene so sometimes unokuba khona naye angene abe la iphile ukhona nabani unokuza but uzondixela athi hlala apha endlini ndiyabuya andithi kumwenza ingathi mhlawumbi kukho some rituals aziphethuma for umfazi wakhe la uyam-honorisha lapha emkhukhwini le ndaba mina ngifuna ukwazi amagama wakho kuphi Tami Hey ngibani uthi kuyangena la namakhamera gogo mamelani ngibani uthi kuyangena la namakhamera kunjani bhuti nifunani la namakhamera ngicela usiphi ijali mamela ngiyabuza ukuthi amakhamera afunani ukutshela bani ukuthi uzukuza amakhamera sisi ngibani uthi ungena la endlini bhuti kunjani ngicela ukubuza ukuthi ngibani uthi ungena la endlini namakhamera bhuti angiyeki awungiphi ijali phumela ngaphandle mamela ngibani uthi nize imbacelwe ndim abuthi thami azelanga ukuzolwa utshele bani ukuthi kuyoba namakhamera zala endlini ungangibambi utshele bani ukuthi khona amakhamera zala endlini baby ngicela usisi bhuti sisule la uyithasiswe kimhlabathi hey umhlabathi nifunani la endlini okay bhuti wami ngegama ngulady blue ngiphuma kwa-street journal nifunani lani bafethu nifuna kahle kahle nifunani angithi ngisakutshela ukuthi ngingubani umuntu omdala kahle mpona ibigugobe sangisela ngizokudelela bhuti wami ngulady blue ubani bhuti omdala ngithi ngulady blue ngegama ngiphuma kwa-street journal usisi ungibhalele lana muntu omdala mina ngisebenza ngey'nkinga zabantu especially if umuntu uney'nkinga ezinga-understandeki or maybe for example iphakini yakho iney'nkinga and ufuna ukuthi nina lilukise iy'nkinga zalona lady blue esenjalo sisi wami ngicela ukuthi utshele ubhuti ukuthi wayisilani baby ngicele ulady blue necrew yakhe uba bazondinceda izolo ndithe xa ndivuka apha kufuna ukundishiya ubheke emona ndiye ndafumana isikhiya ndaya pha emkhukhwini laa mkhukhu wena ongafuni ndiyingene kuwo ungenile wena ndiye ndangena kaloku so mna bendisithi into yoba ndiyoklina xa ndithi ndibona amaphepha kuwe iphepha phantsi komatrasi elinegama lomfazi wakho and my sis unozi umfazi wakho So- osweleka nge-15 kamatshi lipha iphepha libhalwe okay mamela ngani wena utshele yimi lento uyikhulumayo manje usothi ubona amaphepha because yimini umuntu engakutshela ukuthi umfazi wamashoda nini okay ngakutshela futhi ukuthi ukwenzakaleni manje usoza ngamakhamera manje okay xa ubundixele ngonozi ubuthazi ungandixela uba nelami igama liphayo elami igama lifuna nto likuphi igama lakho kuphi lapho naliyapha phantsi komatrasi Kuphi? okay emntwami ngicela ukukubuza ke mina usisi uza ngicomplainela ngifuna uku-understanda something umfazi wakho ushone ngeyi-15 zikamatshi ma uceda wena uthatha igama lomfazi wakho libhala ephepheni elibhale usisi usho kanjalo usisi uthi wena uthatha iphepha phezu kwephepha wabhala ukuthi wena umfazi wakho ushone ngeyi-15 zikamatshi phezu kweyi-15 zikamatshi 2025 ubhale kanjalo 15 March 2025 then phansi kwalelo phepha wabhala rest in peace fine ithi amakaloku aklina wahlangana futhi negama lakhe elibhala ukuthi naye uzoshona utheni nge-16 July naye uzoshona and ngeyi-16 uJuly ngulo sidibene ngaye so bhuti wena uthwala ngabantu besimame mamelani
wayethatha ikhiya yokuvula lapho because ikhiya yalapho nje nami kwamena nginayo wena uyithathephi ukuthi ugcine uvula lapho kanjani ukuthi wena ngoba wena uvuka ebusuku ushiye ebedini uhamba uye kulambo ngihlezi ngitshela ukuthi angifuni umuntu yongena lapho ireason kusuka kuyini umuntu omdala yini lo ifihlayo Tammy I've dated you for almost a year but I understand why ungazufuna into bana ndingene ezivumini zakho wena bofuna uprove ipoint nje ukuthi ungazenzela la kwami mina mangekho benifuna uclean hayi ukuthi benifuna uprove ipoint kanti into ningakwawufihlayo andindawo uzayithetha ke Tammy ba into neyifihlayo phaya bathi bababula sisi ngicela iqenelwa kidi messages mona samsebenzini Tamlela ume kancane please ngicela ungasithuki because of yabona ukuthi ke so why wongafuna ukuthi angene emkhukhwini hambani so inkinga yakho ukuthi hambani so lalela ke bhuti why ubhale igama lomfazi wakho ephepheni wathi rest in peace why yabona ke le diploma leniqala yena unxibe all black ulala naye emphakathi awuzange ngamlana wena ngithi ungiqhala kakuhle ngoba uthemsele nyoka yakho uzomnikela wakho lo mthatha uphume naye ke ubani akusumfazi kaGucci umfazi wakho niya understand ukuthi uGucci naye ugqoke black and usisi ushilo ukuthi nawe uhlezi ugqoke all black okay ngifuna ukubuza something lama ukubuza yes baba lokubhisa ukhona into engibonile ukuthi mina black vele yini sekumele ukuthi ungizela amakhamera ngicela ukubuza something sekumele ukuthi ungibizele amakhamera ukubuza something khona into usisa ngitshela yona uthi wena mawulala ebusuku unamampura ay amampura yes and amampura yilama dress laba ngathikiki wa Muslim something yes lawa fika ulala ngamahoko wena a black every day mamela into ongayazi mina ngumuntu omthandazo ngopastor ngiyagqoka into zami pastor kwepisonto into yakho emnyama imhlophe ngibala umenza isibhanqa sakho yayiphelso upastor angazi ukukutshela ukuthi ngumina ngopastor so pastor welpisonto akumelanga awungiboni mangithandaza before ngilala mangiphuma ngiyothandaza nangithandaza khona sokumele ukuthi ungilandele wena uhamba uyothandaza emkhukhwini upastor nabu pastor zafeni la furniture pha emkhukhwini sungichela so makabushi mina into engifuna ukubuza okay kuba bose something Thethinyani usisi akangeni kule wamkhukhu lo wakho ngale why ngifuna ukunderstand akho akho umuntu ongenayo nalabantu abahlala la endlini akho umuntu ongenayo okay sifuna isikhiya ke siyobona nakhona futhi kune question engifuna ukubuza yona ngoba usisi uyasho ukuthi unemali mina honest umuntu omdala nama viewers aku street yana la angazi njengoba wena unemali kanjena why uhlala lana ko no like isibike bezwa why like uhlala like awusithengela ngindlu mhlawumbe angazi ukuthi ngibeka kanjani unaye Ramsey ngoba bathi unemali ngithi into enifuna so yini okwenza ukuthi uhlale njena yazi ufuna ilokishi wena ufuna ikasi makunemali ini into enifuna kahle kahle unaye indlu Ramsey ngixalela unenye indlu Ramsey bathi ngiyobaya ku anikaze ndayo uyaqalela nje akusi made yakho kanti akusumuntu no yena ufanele ukuthi ahlale la why kula lapho kwazi mina ukuthi wangamela ukuthi ahlale la othuthu nomfazi ningazongidla nginamfazi ngihlala ngiwa kahle kahle uyicheater and ufuna wena uhlalela umuntu ungumbulali wena unoma nalowa une date yakhe azofanga ngifuna isikhiya let's isikhiya nawe yezo uyabona wena Thami ungaphindi umthinta angiyakundibetha ngibathe emacamereni ngibathe phambi kwamacamera shame uqhedi hey man hambani lo muntu hey thatha ngicela isikhiya wami ngicela ngicela ukufika my brother ngicela usiphi isikhiya siyobheka lapha siyobheka lapha emkhukhwini wakho ukuthi kunani ngithinta ngiyasho ukuthi ekuseni ngicabana nabo uthi mbheke ngicabana nawe yezo ukuthi wena umuntu esilisa mina nginakayithi ukuthi ngifake ipocket awusho nami mamela sisine yazi ngiyakhuza kahle yezo uzomenzani manje ukuthi angifuni ucabana nawe yezo uzomenzani maqabana nawe si mamelana manje ungangishiya ngithi khuluma nabo afuna ukuthi ungangithinti yazi lady blue uzongcono ubize noma prophet oyisihambo uzovela inyani angithi nawe Mr Black umelani ngaphandle kasambeni and my brother no this guy no man kumandla kusuka la what the heck azomthinta wena ufithe sisi uzonibetha phambi kwa-TV kuthi mbambe mina ngizasibheka lesikhi sikuphi isikhi mina ungangidini ngizokubophisa ke yes sis Thami ngawuyeka inkani intoni na hayibo intoni uthanda uzibukisa na wena shi akhuphi isipho angithinti lo lethi isikhi lapho khuphi isikhiya yo imake ngikubi
Mangikunika lekhefu na. Ngithi ungangithini. Ngibambe, ngiyekela isandla ke. Ngikunika lekhefu na. Let is king. Awungeke. Let is key. Ngithi ngizokunika ikhiya ngihlukana nawe. Okay, lethe ke. Bheka uyithuthi bantha jwang. Bona uclean jwang maka bayithuthi bantu. Bheka nemali. Yaze nemali engaka. Uphathi staff. Uyithathe le khiya nani wena. Siphi isikhiya chami? Kuthi omsearch. Maybe usifihlile. Uthi why ulama sifuna? Maybe usifihlela Ngifuna le khiya ngasho nje ukuthi akunakhiya lapho. Ayikho ikhi. Ungena ngani? Sikhona isikhiya. Wazi ungena ngasi isikhiya le. Oh, which kupakashabele nice. So my brother vele when uzofika isikhiya. Ngiyangijwayela ne. Sikuphi isikhiya? Ngicela isikhiya chami please man. Uthi sikuphi isikhiya? Awuthi wayekela isikhiya nase. Maybe masinabheka lesikhiya nase. Nginto adipatei ibona ingana kuzwana usithothi ukuthi bengisazama leskena leso ukuthi masifuna into ngibheka ukuthi sibheka ini oh ukuthi wasithola entertaining ngamona Singethela abantu. asami okay abantu Amakhoshe lapho nje wena kakhulu utomdala lo ungizwe ukuthi ukhona utomdala wangenza iwashini wena wena washela iphansi yabuza wena washela washela nje washela uma laba ngaba yazi into engizibiza ukuthi why uthanda mina ikanti awufuni ukuthatha izinto zakho into mina ngapha yazi ubhala ama rest in peace entweni zakhe kusho usithothi thanks God Galebu. Gucci. Enough. Gucci. Let's leyo key. Uzungibambe ngizokubophisa futhi mina. Gucci. Just sis. Khona nami nawo ngiyongeke. Gucci. La abuto. Gucci. Ngicela uphose leso ski. Gucci. Let's leyo key. Sis. Ungangibambi ngoba ngizosifaka kude. Chami ngawuyeke man. Nas. Sisi. Fuck. Ungalini. Don't. Yo. Khona nawo yeso. Gucci msus. Woo. Yes. Ulasisi la kuluna. Yes. Uzosilimaza loya. Uthe boyibone. Uthe wabone kuphi amatswayi lawa or yini amatswayi yini la ithelayo la izinto zakhe maybe i-protection angazi yini amatswayi bona hayi shem ngibheke hayi siyajona uthuthu wakhiphile ebela bewala thuthu wakhiphile sisi uyazi ukuthi kunukani ngapha maka ikhona into enukayo why kunuka so maka manje nathi kunuka ini akusinto ayishunqisayo yini asibheke sisi ngapha asibheke uyasho ukuthi sisi bewakhona lawo magama mani thosa buyiteli ngikhasikhabinyana why ungithe ngikhazi ngitheke kumi ngikhanthi say understand thukuthi wakhiphile lamaphepha Ngitholile into benifuna. Buthi akuphi lawo maphepha lawo bewaphansi kwelintasi lawo bewabhaleka Steve la maphepha lawo bewabhaleka Steve akuphi buthi la ebela phansi kwale akuphi Ngiyangijwayela nazi nina neso. sikujwayela kanjani Suke lapho. hayi ngapha yinto kuphela manje ungikhampi moyise unanitsho kusay understanding wawudla sisi buthi wayila kunuka sona wangathi ushisa iraba ngazi uyihlanganise nani isnave lesa sinuka lawo ushiseni hambe makathi sango maybe okay enitlini musiba usaba ukuthi umuntu akangena ngapha sisi lawo maphepha bawakuphi uwakhiphile bolwelani or lento lezi angazini osaba ukuthi ingene maybe zisusile lento maybe zisusile Ngiyangijwayela. Ngiyangijwayela. Yazi inkinga yakhe lo ukuthi uhlezi edla imali yami. yeah uyithatha le usebenza imali yakho leyo ngaye nobivela ngicela ukuyanda lakho uyithatha le mali Ngamela ngikutshela. hawu Iyona lento inzo ukuthi angicabanga ukuthi
kunezinto la eroomini. Uyithatha phi imali? Check. Okay, bakushela ilifa mhlawumbe. Namanje Wow! ngikubonisa ukuthi Hayi no, ufuna akunani. ukumbonisa ukuthi ukhona imali engenayo. Kuphi? Ingena nje every hour yangena. Every hour? Yeah. Every hour. Ayisebenza nenyoka wena. Bheka ye, nayi. 3.5 icede ukungena manje. Uhlezi nje imali. Batho ba ba ulukiye 3.5 ekenang every hour shabang. Ke kopa le shebeng. Every hour my brother ngenela ke 3.5. Imali ivela. Ihlayile Thabiso la ibona. Hayi ngisababonisa. Icimile. Thami why ungakwazi ba honest uniqala into zakho? Kodwa ulala nami almost Uma every la kwami day. uhambe wena. Andindawo. Usayibona le mali bekuthiwa. Andindawo. Hayiso ucofa uzobona ungitsala ngemali thenqa imali mina. Nama sticks. Mana usuke nawo la. Manje udra. My brother manje maybe kitona thotse bolang bana ba batho tse. Thank you kuthi. Batho ba baholo. Hara room ya ntate awusiwitse o thotse lebitso la ile mo rest in peace. Bona. Re thola disaga le dintho tse kwafile. Maybe kitona tse bolang basadi ba batho. Because of basadi ba kaofela ba hlokafala. Le o ngotse. Hayi my brother no, my brother ke tla o pusha le sithafafa. Phaphelelo. Don't try this at home. Ungazongiphaphela. Ay. Ushaya. Lento le kuthi iphuma ke amareisa lawa wakhe manje. Lapha kule nto. Ngizaniphume la. Anazi ukuthi Uphema namahuka pipe kule kule ama rituals. Yabuthi Uyenza ama rituals la. ya anazi la into elifunayo. Hayi man la kunukani bonanga bathu baba yini le bonanga. Sechani qede. Oh yamachako. Azo ashes abantu. Bona lidi huka pipe bathu baba wathu ba kaofela. Samthembi tu andifuni nikusaphinini. Phuma. Wathu Every week uhlezi udle 1.5 yami every week. amafoni lawa Sayibona. my brother lamafoni lawa kabobani. Kuthi kubanele se difone tse amafoni kabobani. Akusama phone abafazi bakho la njengoba ubhala ama rest in peace. Mafeni umsebenzi wami lawo. Usebenza Usebenza. bathu babahulu Ungena. basadi mo bahlokafala bona Amafoni wami Ifo- lawo. Umlungu umazi wena. Wena umlungu awumazi. hayi mina ngizothola Uyakhamisa Umlungu kakhulu. mina. thola bathu babahulu ifone yakho amafoni akho ngicela ungifakele amaphini What's up maphini? thatha amaphini faka amaphini hayi bona si camera yoshe mina no ithi back ngicela ngihlala lapha phambi kwakho ngicela ungifakele amaphini uyabona no uyabona akusama phone wakho la uyabona ukuthi kunomguli ukuthi Nyamba vele khona into ayenzayo. awufuni ukufaka amaphini uyabona ukuthi kunomguli ukuthi wenzakalayo Umani la kwami. bathu babahulu Hambani. kunomguli ukuthi Wena ubebhisi lapho usearch. Hambani. Buti. Lalela ngiyasikhuluma Angisafuni ukukhuluma nawe. Uma nawe. Okay, maqapha kusongolile manje Mr Black. Oza sikhuluma. Bani Mr. Angithi uthi ngulady vele ngulady. Ungangijwayele. Okay, yes, asikhulume ke. Angikulungisa ngithi ngento omdala Nkosi yami. Asikhulume ke. Cabana nawe. Makalalela. Hlona nawe. Mama mina angicabangi nabantu besilisa ungabaki man. Angezi izinto ezisinaks. Lalela ke buti into engisibuza yona. Lama razor lawa yana madrata ayenzani lapha? Ngenapho wena lapho. Ngingena phi? Qale lathi hey mina kukhona amaphepha abhaliwe la endlini khona yini nithinke Wafikile nangoku. So umfazi wakho umboni lo ukuthi ushawe ijealous nje kuphela wenzakala. unejealous nje angazi ukuthi yani ijealous Benilwela hlezi ngimnike imali njalo nje 1.5 every week makushaya nje weekend uthole 1.5 yakhe akenze le next Bungenzanga into wrong vele i-girlfriend allowance. My sis kupheza umsebenzi wakhe buti. I'm entitled to i-girlfriend allowance. Ayo mistake. every week uyabona lapho usebenza lapho wena uhole 1.5 every week Buti. Njengoba ungumahlale khona usebenza ungena apha manje lapho Emnyango uphuma phi wena? uyaphi wena uyaphi ngalokho wena Ngiyefuna ukwazi and uthi into ebonile ukuthi imali yangena mara amafoni awusipha ngiphini. manje uyaphi ngamaphini Ngifuna ukwazi ngani ukuthi ngakutshela ukuthi akabani. Ngimele siwafukuze lamaphini sokhona ukwazi ukuthi wenzani. Maka wena buti yazi mara. ubukhiya la nje Kia ya eko kai mo feng kia di raise. Mo feng a ke rona re thola di raise le ditshipi tse bofileng. nyoka yakhe ingaphumi. Vele khona into nayo lo. My brother ma. Batho ba bona nna abuti wa mmakaza hle di phone tsele di bontla sa lentrase. Ha tsebe di pin tsa tsona. Ha tsebe di pin tsa di phone tseo.
Bhuti wami maka mina le investigation angakayiqedi. One thing ngami ngisazoku-investigate umuntu omdala yazi. Ulukhamba mina ngifuna ukuhamba. Yeah, ngisazoku-investigate. Angifuni ukucamba mama. Hamba ubiza abanye. Yeah, hayi abangani bami nje ngisazoku-investigate namaphoyisa. Phuma nje uyo-enjoya today. Maka uyazi ukuthi uBlue sazobuya. Ukuthi nini okwami ukuthi ngazi. Ngisho uyofuna omunye umfazi ozombekela i-date ya next year. Hamba. Bheka sompunga kanjani ecathulweni? Qala ngawo msunoka. My brother. Bheka sompunga kanjani ecathulweni? Asosibeza luka nalo nyoka yakho nenyoka yakho kamama wakho sobalungu. So my brother. Wesa dayuna. Ngazi bawuqhelile. Siswami. Mina into ngizokutshela yona ukuthi ngoba uthole u-rest in peace. Ngicela hle Nkosi yami ibusisa ngazi. Angazi ke mina ngazi abeprofit angazi abantu bomthandazo njengoba But I'm sure lento ndiyithetha yo Blue ibikhona pha. Qha lo noba uzifihlile. Noba uzifihlile because kaloku izolo ndendambuza imibuzo yamfana ukuthi nibuze. So inobuye waba suspicious waqonda ikhonto endibonela. Sisi mina ngithi ungawahi. Sokubizela aboprofit bethu besen David. And ngicela abanthandazele ngoba andiyazi ba into nayifakileyo. Ngathola ukuthiwa ndinenyoka apha esinqeni. Plus sawuthwala so yizo ezintwani so angazi uhlale kanti uhleli nento apha ani ndingabisalunga nakwezinye relationship ngenxa yalo Satan izinto zakho zingasabi right uyayibona loo nto leyo uyayazi into ayenzileyo lo uyayazi mane zenza msulwa apha mane zenza sunjonga so uyaqhubeka kulo nje umbona ngoba uyathwala losile lo bhuti lo asoze hayi ngaba ndifuna ufa lo nani guys niyambona ba ikhona into ayifihlayo lo ufihlayo uyaphi ulahla nesiphiya hayibo maphathi yini kinyani kwenzakalani la usho ngithini hamba nangamaphepha rest in peace wait fuck wait but baba rest in peace ungalingi ungisondele mina ngizabaleka ngicela ngathi akhona rest in peace bona bathi baba ulubhale rest in buti wena umbulali wena woo kita emelam ngithina ngathi akhona amaphepha ipenti ubhale rest in peace namagama wabafazi my brother uyasabuloyo uyenza ubuthakathi yezwa amapenti ayipenti elipinki onomntana ubhale rest mina unganyenzi next uthi mbambe yes bathi baba ulibona bona nana rest in peace kubhale bona ngani urest in peace ngonyana omungu maybe umntana omncane wentombazana but I'm taking this thing guys ngihamba naye ngiyana baba bafiteni bethu I don't care ukuthi ukuthiwani I don't care women should be saved khithula libathu babontate ba sacrificeang ka basadi ngothi rest in peace libiso la motho mme a kena le paint ya ngwana omonyane ha ga pampiri re mo bantsile a go lotsa di ritual sa ga fihla gona go Lady Blue good ngicela uyibamba ene lento le ntate ka libitso la chofa o tla re protect asiphume Gucci simiyeke lo hlanyayo just says uthatha nento Gucci si patho ya Gucci asambe nazo ziyothandazela lezi zinto sibonga ukuthi I'm saving abantu bemsimama ngazi ukuthi loyo ke bekusho bathi baba ngiyiponetho waiting Kimo dithole tsala abuthi wathwana aqeda uthola paint ngwana omnyama ngicela ungasilandeli ungangidini buti futhi manje mayenza abantu besimame kanje ungidina wes hayi nanoma wangithuka manje ubuthakathi manje ubuthakathi manje ukena lipaint zabasadi ngola rest in peace aqedile bokena ama paint abantwana pink so bulela umntana kabani manje hayi kubuthakathi ungazothakatha manje hey my sis uyabuyela kwabuthi ngosile ngo No, I'm so sorry. I'm so sorry.
I'm so sorry. A re tsamaye mama. Askisi. Ay sisi yazi empilweni nani? Ngabe bathi uNkulunkulu uyasibonisa uma sithanda ngabantu. Nawe. Uzochena. Let me tell you something. Yabona lama penti lawa pink lawa owafake emaphepheni. Uzogcina ngawo bhuti wami. Let me tell you something about Lady Blue. I will make sure that labantu bayasaveka besimame. Ku right, hamba, it's fine. How? Batho ba baholo ke tinele ke situation e ke a rata ka ofela batho ba baholo ke kopa re bue le ba profeta ba rona le baruti ba rona ba St David ausi a thole thuso ausi wa rapellwe ke tlo nka le dintho tse ngotseng di rest in peace di dependents tsa batho whoever neng ba ngotse lebitso la hae ka lebitso la ntate Modimo today o saveile my sis u feel kanjani njengoba lo asile lo bhuti lo mama awuthi ngivala nale gate ukuthi makaphuma u feel kanjani Ngikhathazekile umoya wami nje ubuhlungu but into endivuyela iba inyani ivelile ngoba undenze isibhanqa wandenza ngathi ndithetha into engekho wandenza delusional ngathi ndibona into ezingekho but ekugqibeleni namaphepha afumanekile nani niwabonile so ndiyabulela guys ndiyabulela kakhulu because if it wasn't for you and I don't know mhlambi in 2 months time benzobe seyonto ngo-rest in peace kwami ngicela ungake tu yazi into oyifayisa ebuhlungu ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthole igama lakho libhalwe yindoda ephepheni libhalwe rest in peace bese lithi wena uzoshona ngoJuly manje I can imagine ukuthi wena uphila impilo yakho sohleze uthukile but let me tell you this yabona sis umuntu ongakenzanga la emhlabeni anyeke kube uyo umuntu ozokuthatha until last day yakho yokuphila akhe siba understand rikibiwe kaSotho motho ose creator ngmole fatheng akakebe ahlola ntate Modimo kaMatla you know why because of wena uNkulunkulu uyakwazi the time uvela bekazi ukuthi usisiphindi uvele ngalesikhathi and uzoshona ngalesikhathi so wena ngiphe isikhathi ungiphe chance sokuhlanganisa nabafundisi bethu nabaprofeti bancede abantu abaningi uzophila utlophila wangikutla kiring utlophila ndiyabulela Lady Blue ndiyabulela kakhulu sis batho ba baholo ring nna ke kwa le show no ke tsameng ke lo thusa my sis re bona le dipenti tse tseneng di ngotswe hore ke dipenti tsa mang tsa di rest in peace ke a le rata kaofela ke bona le nna ke stepile hanyane ka ntho e tsalang because of like yo next time no one day ke tla kopana le situation ke a qala kopana le situation so whereby monna ngola mabitso ba basadi mo dipampiring a re rest in peace ebe basadi ba hlokafala ke a le rata kaofela guys kopa le following Instagram TikTok Lady Blue #YesBaby le Pocket Broker tse ke promoter sheba mo if batla o tseba trading king if batla o iketsetsa di sente kenang le following Lady Blue YesBaby ko Facebook ke a le rata asambe sis yo